Zelo zanimivo svetovno bo, ne, ker v končni fazi bo to res Katero pa ni? last dance Kristijana in Mesija, vsaj upam, no, da ne bodo to povlekli do 46. Me pa zanima, Brazilci z Nono Carlotom znajo biti znajo biti spet pravi, zato ker Ancelotti je to, kar oni rabijo, ne? Da se jih malo mazi, malo se jih pocarta, malo uno. Kvaliteto pa imajo, ne? Kvaliteta je pa spet prisotna, ne taka, kot je bila 2-6, pa 2-2. Meni se morda zdi, kar je za Brazilijo dosti logično, da je res na strani napada, ne, od čestice naprej res, ampak zadnji mogoče pa... Se ne strinjam. Gabriel, jaz sem tudi to mislil, ampak pogledaš Gabriel, Militao, pa Marquinhos, centralni branilci. Ja, pa Bremer. Wow, Bremer, ja, ti si pokrit. No, ampak kdo bo pa desetka, ne? Kdo bo pa tisti, kar so Brazilci vedno imeli, pa zdaj nimajo. Ja, referendum bo imel, če bo Neymarja vzel sabo, ne?